Minista muvyani wa uthukumi serikali nene Dr. Alfred Mutua ni wakuli atongo imaki ureti wamena enendi manengane ndaiya kati wa maundumo maki ureti ewa mutongo iwa chama chaki ureti cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka enena cha dhini kinene cha atongo ina enendi kila cha toa iwe kisioni cha manzoni ukamba wa dhiriba hoingi Mutua ni wongela kuwetakana isiosia ukamba ilete kukwata milati ya maendeyo nundu wa mianiko na miungamo ya kiuteti. Dr. Alfred Mutua nena ndini wa umbanola wete vamwe enesi anambe wangilili mevo atongo ikuma ilembetani yo kamba ni wailisekana vena vata watongo ikwithi wana ndaiya na ngwata niyo nikenda mbaya mu kamba itone kunena na wasi omwe mwisi ndaiya ni kintu cha maana muno nyela na igavana ba Masako inumangiwo muno akamuhiyo Mutua yumanga muno indumana leo Mutua bangie mundu ati umbano waka mvangia katuma nduma na umbano wake ndiye kana seko ruhusu ngila si andaiya na nenda kwa zeba tafadhali tunengei atongo imeitu ndaiya. I may not agree with Mheshimiwa Caleb, but Mheshimiwa Caleb, I need to respect you. Yelo kunga madharani nga kuumanga no nyo kosoe tiwewe nga zebana ba but nyu nenge chao ndaiya dile kuwa mundu ba ayungama au mange Kalonzo Musyoka Kalonzo Musyoka ayonde wandaiya. You know, tiwe he should be respected. Uranga, you can disagree with him, you can say I don't agree with this position, but also inena na Kalonzo Musyoka onu muwete wala muweta na ndaiya tiwe nikanona akedu kesie azibowe point tiwe winenia atongo yonde wimana atongo bibika abandu mana Mutua mwene ba nyene bigere bako wendiwa ngai ati wakamba na inge nikinye nono niona kindu bandu wana Mheshimiwa ba ubeth ona kindu bandu nicho kichimunewe tiowe kwa huyu munenga chao ndaiya kwa kendo chambe cha siasa TSA mbaya mukamba tunengane chao ndaiya maende na uthingila kana mwaniko wa miungamo ya kiuteti ni uende na kuothothea mbaya mukamba kwa makwata maendeo na weta kana ni ndoto yake kuona ivinda limwe atongo yonde mamba yo kama maine na wasio mwe vate kuingama misingine ya siama kana miungamo yo ya kiuteti kuyo ama kima hatu ne ama kwa ni mundu na bukuzio mwende mwokie chao silikalini akisi mesilikalini Maluya sina hakuna wetangula sina hakuna mechao mesilikalini Asomali na Adwale mechao mesilikalini yani tuikie mbai sonde Kenya atoe mwe mesilikalini mbai letiwe bayenge lete nomba ya mugamba. And I'm just stating a fact. Tia tikiuni kindu cha kuisilia muno ni ukweli wa mambo. Yo na loma serikali no akamba mukambe ndi na nzasi tu ina thina kwitu watu kwatie tutena kiwu tutena chao tuko na mali YouTube the lawayanza kana nena nae ati otinye ngwamwa ni nyumu kwamwa tinya tongo mweba inyumu kukata mwe kwamwa tambai tekalanza kana tiriata tiwe. What is my dream? Let me tell you my dream. My dream would be for me to have a meeting with the leaders, together with Kalonzo Musyoka, Mudhama, and all the other senior leaders of Ukambani, TCMA mwe, nikana woneta ne wanda ya nene munu. Na ini mendete, ati onundu mevala maina belti leva velati tiete la siana sisokwa nikana tambie kuibanga. Tuwe, tiambia savali na timia karibuni tuendelee hii safari ni yetu sisi wote. Namo ame mbunge evokale mule mutiso mwengi mutuse Recho Kaki kati wangi aname vikite cha dhini ki ni makwati ndo isumbau mayelesekana mayenda mbaya mukamba yende kuikaloka likoni wolei na imejumba niti uthukuma na silikali na kuwekethia mbaya mukamba ni akwata milati ya maendeo iketi kile kuikalopinzani ndenge 2027 to 2032 reason pay effect mbingi munosi akwikalote wa silikali wa sisi akamba nitaite muno kwa public service myake 15 mebetu ukasisia akamba ni maende na odhea
ko serikali ne ko public service maende na udala ebinda ye molu atweke yebau serikali ne na ebinda ya molu da hatutia upinzani ne idi molu atutie serikali ne ebinda yu ni wotona majenero mameja general mabrigadier ene andwala mokamba meba yulu what is love tisa wasawa tuboya ni ando maitu alame serikali ni na nini ndukaboye mabutwe boya tuongelelwe tuyime kana tuye mwende ala ndala maitu me serikali ni mekwata na nini ndukaboye mabutwe tuboye mekyata ongele angelwe nikenda zaidi ani twasonga nambe ani tuona nesa ani twathi Daniel Mwongela, Mutongo TV, kuma ba manzoni Athi River, kauntini ya Masako.